Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1,000,000 Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Ha? Ano to ko naman ate? Nalawag tanaging mo, Imelda. December ita. At baka ito no umoy nga taon. Kat nakasaran ton ti business ko. Awan ton ti pagtrabahoam dito ti California. Diyos ko. Kasano pengarot nga may renew ti working permit ko dito ti California. Hindi na tao matan ti trabaho dito eh. Diyos ko. Kung nakmalano nag-hastak nga nakadanon ti Amerika ang may salahin katulong. Kaya kastimatan. Kinon ko nag-idi manong namig at malagip ko ti pamilyak. Ni tata nga makitaltalon, ni nanang tagibalay, dagitiya, inem nga kakabsat ko. Walo kam idi manong namig at siyak tinauna, ngim natay ti may sakatakini kakabsat ko manong. Nagradwarak lang iti high school, aging nga nagtrabaho ak dito Manila, kat iti ay awanak nga lakay kan bakit nagbakasyon ti anak na manipod sa jay Amerika. Ket kuna ti ama na kanya ken kuha na idi nga alaen nak tapno kadwanak ni Ate Lily nga kas katulong ken kadwana iti Oriental Store nga business na. Tas taon na idi tragsak ko manong name iti makadano na kon ti Amerika. Ngem kas tumeten ti kuna ni Ate Lily. No awan ton ti business na ket ag-expire tumeten ti working permit ko. Dek sublyak ton sa jay Pilipinas. Akas nakurapay latan. Ngayon di January 1995, manong nemi at nangawis kanyak nga padak nga Pinoy na pang kami nagpasyar iti LA Zoo. Nga dito'y ko nga mo manong nemi ni Attorney Joseph Hageman. Nga da kami tinagkuykuyog. Nga nakaragraksak kami ngagsasalita nung may busan at English. Nagtungpalan na ngumay nakpinasyar ket kunana. Flowers for you, Imelda. Ay, Jack maikari kang ka-attorney. What? Ay, attorney, just call me Joseph. Aging ka nagdaton kanyak manong nemi bagana ti I love you. Nasinopay kumama nung nemi tagked-ked. Dito yan ti makasulbar ti problema kunak. Imbes nga may deportarak sa di Pilipinas at dan mga sawa kanyak ng Amerikano. Diyos ko, agyamanak ka na kayo. Kinonkonak manong name itinakin ko. Papagayam tingkay ng ikan ket may salang paset ti pagkasalitaan ni Imelda Viloria Hageman. Tubo ti sulso na Ilocos Norte nga magdamang nanaedita sa Jaya, Los Angeles, California. Padaanan nyo, dahil ito pagkasalitan na, ang kayo tumangikan, madamdama, 12:30, gangganat alas 2, itilagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, inagtultol ng Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1,000,000 Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Gasin nyo dagiti premyo papagayam, 50,000 pesos iti grand winner, first runner-up, 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. No agbibuya kay ta, dito page ni parang Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share, ken paki-follow. No iti met YouTube channel ni parang Ray, iti kay pagbibuyaan, kada iti may upload nga video, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award channel, YouTube channel, subscribe kay kuma. Kaya awisan na kayo magsurat. Ayan, tilagip tinapalabas papagayam. Computer yo sa iyo isan iti email address ti mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com wala saan kat nemiruiz123@gmail.com. Kaya no saan nyo matakaya nga isurat o tawagan na lang ti cellphone number 0949-876-7682 0949-876-7682. Kasi dinaramid ni Imelda ada di California, agbuibuya, tinamayan na, insurat na, sana insend iti
email address ko papagayam. Yeah? Okay. Kablawan naman, tinaragsa ka pa nagbubuya ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kanakabakasyon ita dito sa Ciudad Tilawag from Hawaii. Kaya dito ni Manong yun, Nemi Ruiz, agamyaman agnanayon ngayon kay panagbubuya, kada kiti may upload nga video, iti page kan YouTube ni Paring Ray. Kaya naging kati sa balin tumanin nga video, ngayon kay mabuya, thank you kada kayamin.